Wetso madume nako ele bosupa mo pateng phirimaneng ya tsatsi la bobedi dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Puthego makore di tibola hela ka go leba ditlhogo banni ba tshobe ba mogetse tswetso ya go phimolwa ga dinako tse di laola metsamao kwa kgorong ya diphologolo ya Sedudu Ngoma. Kanselara toropo kgolo Gaborone a kgoletswe tsibogo bobelontle mme jaaka ne ba thusa ba ba amegileng ka nako ya merwalela mme mo go tsa mafatshe a sele lekgotla la ditlhakanatlhogo la Hamas le supa ka monwana Israele ba re itsolola tumalano ya peo marumafatshe ka jana ba kganetse dithuso tsa potlako go tsena kwa Gaza. Wetso kgaitedi ke Patricia Chobonyane o ditolokolola ka puo ya diatla mme gare tsena mo go tsone. Bani ba tshobe ba mogetse ka boitumelo jo bogolo kgang ya tona wa tikologo le bojanala Rre Winter Molotsi ya go letlelela metsamao ya batho go tsweng mo Kasane go yeng Tshobe Bophirima ba feta ka kgoro ya diphologolo ya Sedudu Ngoma. E tla re kgwedi ya Moranang e rogwa metsamao fa gare ga Kasane le metsi ya Tshobe Bophirima e bo e letlelelwa nako nngwe le nngwe mo letsatsing kgotsa le gone bosigo pego ka botlalo ka thuto ga le itsiwe. Tshobe Bophirima e na le metse e le merataro e bong Motšhentšhe Mabele Kavimba Kachikau Satau le Parakarungu. Banni ba metse e ba tswagakala ba sa jese diwelang ke kgang ya gore metsamao ya bone go tswa le go tsena mo Kasane e ntse e kganelwa ka nako ya bosupa fa kgoro ya lephata la diphologolo ya Sedudu Ngoma e tswalwa. E tla re ka one ngwaga wa 2025 kgwedi e latelang ya Moranang e rogwa setšhaba se tla bo se letelelwa go tsamaya ka fa ba eletsang ka teng ba dirisa tsela e ralalang Tshobe National Park ka kgoro eo e tla bo e bulwa nako tsotlhe go sena dikgoreletsi dipe. Tshwetso e mma ya gore thusa ra go kgona go bona re tsamara ko magaeng re phuthulogile ga go le dintsho e ne go le mathata batho ba latheketswe ke matshelo ka lebaka la gore ga ra kgona go ba tsisa ko bookelong ka nako ka mabaka gore ne go tswetswe dikgwebo le tsone ke dumela gore ta bona go gola ga tsone dithoto di ta kgona go tswa from Kasane di ya kwa ka nako e pehela ile re tsentse di tsamae ka yone dijo tsa bana ba sekolo on the Tshobe West ga go ne di kgona go hela ile emergency mme re sa kgone go ka di isa go sena nna go tswa. Dikgang tse di itumedisitse banni ba metse e ya kgaolo ya Tshobe ka dinako tsa go kganela mosepele di ntse di sa baema sentle. Banna ba berekela mo lepotapoteng ba sa kgone go dira ditiro tsa bone ba iketile. Go bulelwa ga dinako ke selo se se tona se re se lebogelang thata ka gore rona go tswa ko 1966 ntse re le mo bokgobeng diphaka di teng bo makgadikgadi ba teng bo Nyaipene ba teng bo Longtree ba teng batho ba tsamaya bosigo le motshegare diphololo tse di le teng mo Tshobe National Park di ntse di teng ko Nyaipene di teng mo tsela ya Nnata Gaborone. And that's why bona re sena dishopo tse dintsiana because ke yone gate kana movement o create a business le tso tse dintsiela tsa go trade. Ana re sokola ente ra gona go re tsona gore bala go Kasane mme o sentse re wena o gore go na le sengwe se se go bata gore o goroge jano o ithala le gore di comedy e me di chaisitse ano bo gore bala selo se be le gore ga o se dire mo nako eo le fa go ntse jalo setšhaba se gakolola go nna kelotlhoko fa ba kgweetsa bosigo mo tseleng e ralalang Tshobe National Park. Tshobe National Park ya go tswalla e le park yaanong re eletsa gore batho ba lebe tlhaboloi jaaka e privilege e leng gore re adimilwe ga gore re dirise mme a re se ka ra misusa ga go sa tlhokagale gore motho a emelele mo Kasane a ye ko Tshobe Enclave a se ka dira jalo a re tsamaye hela ga go patika gore motho a tsamaya mme le gone ga re tsamaya re dige lebelo e ntse ke lone la 80 km/h. Setšhaba sa Tshobe jaanong le sone se tla phuthuloga go ya ko ba eletsang teng nako nngwe le nngwe. Thuto ga le itsewe BTV News Kasane. Botswana International University of Science and Technology BUS di ba supile fa nngwe ya tse di rotloetsitseng go agiwa jalo ga satellite ya Botset 1 e le go lemoga botlhokwa jwa go itirela le go fokotsa theko ya dinepe tse di turu tse di tserweng ka maranyane a lefaufau
di roka jalo kwa ntle ga lefatshe le gone botlhokwa jwa gore ba dirise ka bokete boitseanape jwa monogae go tla ka ditharabololo tse di ka sologela molemo ditlhabololo mo lefatsheng leno. Boeteledipele jwa BUST ke bontlhabongwe jwa lekoko le le tsamaileng le patile Tautona Advocate Duma Boko mo leetong la gagwe la tiro ya go bolotsa maranyana ao kwa lehatsheng la Amerika. O tshidile o nkabetse wa bega. Satellite ya Botset-1 e na le dingwaga di le 3 e dirwa e soletse go ribolwa le go romelwa mo lefaufaung mo malatsing ka jalo maiteko le kelello ya baitsanape ba ba ithamileng a dule tema. BUST e na le tshologelo e ntsi ya tswelelopele ya isago ya lehatshe leno mo madirelong a space technology a akaretsa go okotsega ga bokete ga theko ya dithuto mo madirelong a ga mmogo le go ha banana sebaka sa go direla mo mohameng o le go thabolola mo dipakeng tse tsa sešwa. The government utsile go empowera batswana gore one data rai le ha jaanong e simolola e tseiwa ha e tla be beilwe teng e tla be e tseiwa ka tsela e hapegileng e dumalanweng gore batswana ba e dirise go dira dikompone tsa bone tse dinyenyane mme ba tle ka ditharabollo tsa maphata a haloganyeng a lehatshe gore ke sone se tshwanetseng go diragala gore we are going to encourage through the government small medium enterprises to mine the data and convert it into applications to solve problems mo lehatsheng la rona la Botswana. Jaanong ba bangwe ka gonne re tla be re lebile lehatshe la rona in more detail than other people can do. Data ye mmaetso ba tsile go e reka ka madi hela jaaka re ntse re reka data ya di-satellite ko mahatsheng a sele ka madi a bokete ebile a increase our import bill. So nna ke tsa gore ha re na le our own satellite we are going to reduce the import bill. Mme ke sengwe se e leng gore ke tsa gore ke ponelo pele ya ga goromente ke tsa gore ke ponelo pele ya gore bana jaanong ba tle ba itirele ditiro ga nna ga re go ba direla ditiro re tla ba ra data is here and with the policy and the strategy it is going to be defined on how we are going to mine this data. BUST e sologetse go atolosa mosepele wa yone dibeke hela morago ga go ribolwa le go romelwa satellite ya ntlha ya lehatshe leno mo lefaufaung mme go raya go le gontsi mo maitamong a go godisa itsholelo e ikaegileng ka maranyane. Lotle ko Botswana International University of Science and Technology go tla go bona jaaka re communicate le our own satellite. Morago ga lobakanyana lo sa hediseng pelo re tla be jaanong e le tsa rona tse re tla be re di tsaya kampo re di gama mo satellite ya rona jaanong ha re sena go dira jalo e be re di baakanya ka tsela tse di haloganyeng gore e nne different applications for our own unique challenges and issues in Botswana. The satellite is there for a purpose. E habagetso ka gonne e tshwanetse gore e re thuse. Baitsanape ba Botset-1 ba akaretsa bodiredi jwa BUST le diyunibesithi tse dingwe tsa monogae jo bo dirisitseng dikitso tse di tseneletseng tsa maranyane a satellite. O tshidile o nkabetse, Botswana Television, Los Angeles, California. Bogogi jwa motse wa Bray Kgosi o lopeng Ramasesane le Kgosi Morota tiro wa bobedi wa Mabule ba re ba dirile gotlhe mo go tlhokang go sireletsa matshelo a batho ba merafe ya bone mo nokeng ya molopo e tletseng pheta ebile tlhatsa. Go tlhatsa mo ga nako ya molopo go bakile gore metsamao e emisiwe ka nakwana fa gare ga lefatshe leno le la Afrika Borwa. Mmerekgang wa Botswana Television Emmanuel Rapua o na ya go ema fa metsing eo. Motswana o setsa o pile kgomolona ka gore pula matlaka tse dintle le tse di maswe se se rurifatsa bodiphatsa jwa metsi segolo bogolo a noka ka elela ka lobelo le le sa itsagaleng ebile a gogola tse di ka nnang borai mo go ba ba amanang le metsi ao. Ke seemo se se mo metseng mengwe ya kgaolo ya morolong ga ngwaketse le kgalagadi yo borwa ka noka ya molopo e thaegang kwa Aforika Borwa e tletse thata mme se se le borai mo bathong leruo le dithoto tsa bone. Ba re bolela le bone ka bodiphatsa jo mme ra tsisa molaetsa mo setšhabeng sa rona ra kgothatsa bana ba dikolo
ra kgothatsa beng ba motse gore metsi a diphatsa metsi ha a tla ka dilo tse di harologanyeng a tla ka malwetsi a tla yala ka dilo tse leng gore ga ra di sologela ga re itse gore go a bo gona le mo teng mme re kopile setšhaba ga mmogo le bana gore a ko ba seka ba leka go tlhapa mo metsing ka go akanya gore ba ka ikitsa sehihi ba re ba ikapola mathata ga re letlelele go pegela la ile gone go tshwara ga ditlhapi ka gore ha e ntse ana ya be re tlala ka tse di molemo tse di tshwanang le ditlhapi batho bontsi ka kwano ba itshetsa ka tsone go tshwara ditlhapi gone mo nokeng mme ka sone se baka ka metsi a santse a heta yana a sa ema a sa itshetlelana ga re letlelele gope go ka tumela ka nokeng. Mosumo wa metsi a lebelwa le bontsi jwa one jwa thibela mongwe wa lefatshe la Aforika Borwa yo a neng a jetse nala mono go ka boela ko ga bone. Bagolo ba nrotloeditse gore se ka heta mo metsing ka gore metsi a kotsi ga gona sepe se re itseng gore ke eng se se mo teng ka tlhagelwa ke kotsi e ntseng jang so ke itumelela gore ba nthusitse ka molaetso wa go tshwana le one. Noka eno ya Molopo ke nngwe ya tse di hapegile mo lefatsheng leno ka e elelela ko borwa fela mme mo nakong eno banni ba ba mo letshitshing la yone nokae ba tsibosiwa gore ba ipabalele ka nako tsotlhe ka go santse go solofetswe metsi a bokete a tswang ko ditamong tse ditona tsa lefatshe la Aforika Borwa. Emmanuel Rapoa, BTV News, noka ya Molopo. Ha re tswelela puso le bana le seabe ba go etlhilwe go tlhoafalela go tsibogela ditiragalo tsa go berekisa bana ba ba kwa tlase ka dingwaga mo go itemogelang mo lehatsheng leno. Se se tlhalositswe ke tona wa pereko le selegae retired Major General Pius Mokgware kwa thutopuisanong ya go kopanela megopolo ka dikgang tse e maikelo a yone e leng kwa bofelong gore go dirwe molao o tla kaelang puso tsela ya go kganela ditiragalo tsa mothaleo tsa go berekisa bana ba ba kwa tlase ga dingwaga. Monica Setshwaela wa bega. Go tlhaloswa ga mafatshe a kgaolo ya Afrika a na le dipalo tse di kwa godimo tsa bana ba ba berekisiwang ba santse ba le kwa tlase ka dingwaga ka mabaka a itsholelo e kwa tlase ya mo kgaolong e ga mmogo le maipato a go thusa ba losika. Lefatshe leno le tswa kgakala le ntse le dira maiteko a go lwantsha ditiragalo tseo mme la go kailwe ga nako e gorogile gore seo se itshupe ka maduo a akaretsa dipalo tsa bana ba ba namotsweng mo bokgobeng boo lefatshe leno ka bophara. All of us here sitting in this room, we should be taking the large chunk of the blame. I've never at any time had a day where I've seen ga ke ise ke bone ba na le seabe mo dikganyeng tse ba tsamaya mo malapeng le mo dikgwebong ba tshwara batho ba ba berekisang bana ba santse ba le kwa tlase ga dingwaga ebile bontsi jwa rona ha ke rona ba re berekisang bana kwa merakeng ya rona ka jalo ga ra tshwanela go iphitha ka monwana. Be ashamed of the things which we do and we can sit in a nicely air conditions room and talk about child labor when we are practicing the child labor ourselves. Bana le seabe ba ta thusa go dira moalo o ta tsibogelang ditiragalo tseo tse jaanong di thotheletsang tiriso bothaswa ya bana mo go tsa thakanelo dikobo. We want to go against the exploitation of children. We also re le puso re kgathanong le ditiragalo tse ebile re bata go netefatsa gore melao le ditsamaiso tsa lefatshe leno di leta gore batho ba bonwa molato ba tshwarwe. Re bata bana ba tshwarwa ka tsela e maleba gore ba kgone go gola mo tikologong e e sireletsegileng. To members of the communities of this nation that will be responsible enough to be the leaders of tomorrow. When we are talking about child labor, it is work that ditiragalo tse re buang ka tsone di akaretsa tse di kgoreletsang bana go nna bana go gola ka kgololesego tse di amang maikutlo a bone ebile di ka ba ama ka ditsela tse di farologaneng. Development, and it is also interferes with their schooling. I want to see ke bata go bona re tsaya nako go ya go sekaseka ditiragalo tse di amang bana ba ba berekisiwang ba santse ba le kwa tlase ka dingwaga mo lefatsheng leno ka bophara gore re kgone go nna le dipalo tsa bana ba re kgonneng go ba halotsa mo diemong tseo. Bobegadikgang bo go ithilwe go nna le seabe mo ntweng kgathanong le ditiragalo tseo ka go netefatsa gore bana le seabe ba dira se ba se solofeditseng. Monica Setshwaela, Botswana Television, Gaborone.
o etswa le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaring ya tsatsi la bobedi. Letlole la Private Sector Disaster Relief Fund e tsamaiswang ke Business Botswana le kgobokantsa madi a dithuso tsa dijo, melemo le diaparo tse di tshwarang didikadike di le 10 tsa dipula 10 million go tsweng kwa dikhampaneng di le 40 go thusa batho ba ba amilweng ke merwalela. Molwesedi wa lekgotla leo Re Butler Phiri a re madi ao a tla dirisiwa go baakanya ditsela, mafelo a kgopo a metsi mo ditorompong le metse le gona go ntsha matlakala mo nokeng ya Segoditshane. Re Phiri o na bua se jaaka na le kodisa bobega dikgang ka letlole la Private Sector Disaster Relief Fund. Ke o lebogile ra dipotsane le go bona one Sehedi Babega. Morago ga merwalela e togetseng tshenyo e tsitsibanya mmele lekgotla la bagwebi la Business Botswana le a tsibogela go thama letelo le ka lone dikhamphani tse di ikemetseng di ka ntshang madi le dithuso tse dingwe go thusa ka nako tsa dibetso tsa tholego. Madi a mangwe go tswa mo letelong leo a tla dirisiwa go baakanya dikgwebo tse di amilweng ke morwalela. It is not only Gaborone and Mochudi that has been affected by these floods. Ladies and gentlemen, Francistown had been equally hit in some areas, and 1 million pula is being put aside to go to Francistown to help. Francistown le gantsi ke mahelo a mangwe a milweng ke merwalela ka moo madi a mangwe a tla thusa koo. Go na le baemedi ba Business Botswana ka mahelong ao ba tla bereka le baeteledipele ba mahelo. Now, we do have business councils in these towns that I just talked about, and they are going to work with the leadership in those towns. And more than 5,000 people have been displaced around the country, knowing that though the biggest impact was around Gaborone and neighboring place. We know that natural disasters are inevitable. Batho ba heta dikete tsa thano ba emilwe ke merwalela ha bangwe ba ise ba boele kwa malapeng a bone. Ra itse gore dibetsa tsa tholego di tare sa solohela ke ka moo Business Botswana e thamileng le toloile. And that's why we found it fitting as Business Botswana to come up with this initiative. Dikhamphani tse di ikemetseng di akgoletse go emela mathata a wetse le hatshe leno ka dinao. And all these contributions, whether financial or material, are being directed to the most pressing needs. I wish to indicate that we don't work in isolation. We do collaborate with the National Disaster Management Committee because they identify the need. Kgang e tona ke go thusa ba ba amegileng thata ka potako. Ke ka moo re tshwaragane le lephata le le tsamaisang merero ya dibetsa tsa tholego ka ke bone ba itseng gore go ka thusiwa bo mampele. The country would be in need of, and the particular areas that are affected, and then we make a determination of the level of support that we should be providing. Re Phiri a re go botlhokwa gore letlole la Private Sector Disaster Relief Fund le bona nako ya go thathella setšhaba ka dikgato tse ba ka di tsayang o itshireletsa ka nako ya dibetso tsa tholego. Ke o lebogile Re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Ra tropo wa tropo kholo Gaborone re o arabile motlaleng wa kholetse makansela ra tropo ya gagwe mo tirong ya bone entle ya go tsenya letsogo mo go buthuseng banni ba baneng ba amilwe jalo bobe ke merwalela mo bekeng tse pedi tse di fetileng. Ra tropo motlaleng o ka ile fa tiro eo e nnile motlhofo thata ka ntateng ya boinelo jwa bone go rata moranyane ka pego. Morago ga dipula tsa matlakadibe tse di nnileng mo Gaborone le metse ya mabapi Bosheng, khansele ya Gaborone e ne e biditse phuthego le makhanselara go tla go ba fa pego ka merwalela eo e sa tswang go feta. Batho ba feta 432 ba baneng ba amilwe ke merwalela mo Gaborone ba setse ba thusitswe mme makhanselara ba ne ba lebogelwa go nna majato ka nako tsa merwalela. Tse gore ga go male sengwe sa dilo tse ke di itumeletseng ke bone banna le basadi ba toropo kgolo ya Gaborone ba go tweng ke makhanselara a toropo e ba dira matshetse ya re ha pula e simolla e tsa setšhaba morwalela o senya toropo ya rona ya Gaborone ga ba ka ba letela gore ke bitse kwano ke ba bone mo ka bogonemo go bo gore ba mo seemong sa gore ne le tshwanetse go legalelediwe gape go buiwe ka lona mo pontsheng gore makhanselara a Gaborone le ne la ema ka dinao re bone ba bangwe ba dirisa di-resources tsa bone ba thibolola mesele re bone ba bangwe ba godisa batho ba bangwe ba gaosa batho ba nna le bone mo malapeng a bone le makhanselara a toropo ya Gaborone.
fa ba kgela mo pegong eo makhanselara ba ne ba kopa ratoropo go tsibogela ditsela tse di senyegileng le yone kgopo ya metsi mo toropong ka nako gore ba ipaakanyetse tse di tla tlang. ke bona ba ile ba tsentse mo disaster re le mo re tswa khakala le bolela ka storm water drainage not go phase 4 and the whole level deep blocking of course but the residents they blame me ba la tela mataka me gape kumpelo ga borone ha storm water drainage site and so since ha se tsamaise metsi ya ka sentse se ka tegetse office etona ya ga magna molaodi we should have satellite disaster management teams. That could be comprising of an councillor, the police, or if somebody is caught in between the waters, maybe the police can use a helicopter to come and rescue the individuals. My teacher as the head teachers, so that if media gets a home, and I say the carol, actually support for it, but anybody but say, Hagizo wa iko akiko na pele tamu. Ya ndile mato ale manitsi ntithata o heta 400 homes. Hela mo ga bona sa. Ya niwa ke se mo batho ba ne ba kgalla metsi ba ntshetsa kwa ntle. Mme le kwa ntle go sena ba tswela teng. Ke tla go pa gore we kana ke kope ba bo molaodi le ba kansele gore ba ntshe letsogo le ya go bona tiragalo e santse di diragala le go ga bona sa. Phuthego e tla tshwarang kgwedi eno e le 24 e tla ama ditlhabololo tse di santseng di dirwa le tse di mo ditlogamanong. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Me ga re tsena mo go tsa mafatshe a sele lekgotla la ditlhakana thogo la Hamas le supa lefatshe la Israele ka monwana gore le tsolola tumalano ya bone ya peo maruma fatshe morago ga gore Israele ga ne go letlelela dithuso go tsena kwa kgaolong ya Gaza. Nngwe ya dikarolo tsa legato la ntlha la tumalano eo e ne e le gore Israele letlelele dithuso tsa namolo go tsena ka kgoro tsa Gaza. Go emisiwa ga dithuso tsa namolo go tla jaana fa batho ba tumelo ya Islam ba kwa Palestina ba simolola meletlo ya Ramadan fa gare ga matlotla a bakilweng ke ntwa e tsereng dikgwedi. Ba Palestina ba ba neng ba boela kwa Gaza ba re taolo e ba amile thata. Tshwetso ya go thibela dithuso e na le ditlamorago tse di botlhoko mo go rona ba re boetse mo kgaolong ya Gaza. Ke kgwedi ya Ramadan re tlhokana le dilo tse dintsi. Ntlo ya me e phatlakantswe ga kena le haele le mo Gaza tota sengwe le sengwe se a tura ebile dilo di a tlhaela. Tautona wa lefatshe la Israele Benjamin Netanyahu a re lebaka la tshwetso eo ke gore lekgotla la Hamas le utswa dithoto tsa namolo e bo le di dirisa mo go tsa bone. Lefatshe la Israele le tsere tshwetso ya go emisa dithuso go tsena kwa kgaolong ya Gaza. Le dirile jaana ka gore lekgotla la Hamas le utswa dithuso tse la bo le kganela batho ba Gaza go di akola. Le dirisa dithuso tse go duelela dibetsa tsa bone tsa botsolodi mme seo se botlhabetse mo lehatsheng la rona. Batho bangwe ba Israele ga ba dumalane le tshwetso e ya go thibela thuso ya namolo gore e se tsene kwa Gaza. Holding the humanitarian aid trucks from entering Gaza is also affecting our hostages. We know for a fact that go thibela dithuso gore di tsene kwa Gaza go ama ba ga rona ba ba thupilweng jaaka ba ba setseng ba buile ba tlhalositse. Our hostages are getting harsher treatment. Lekalana la UNICEF le ne la tlhagisa gore go thibela thuso go goroga kwa Gaza go tla dira gore ditiro tsa go boloka matshelo a batho di se atlege ebile go tlana le ditlamorago tsa di botlhoko mo baneng le mo malapeng a go kgaolong ya Gaza. Laone Legwale, BTV News. Wetso ga dia wela re akohela kwa go ba metshameko khutlwana sa metshameko me gona go segonkwe o go tshotse. Ke go leboge Benson me kere madume we tsotlhe ja sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo ke tla beng ke gonela di khansa mosamoko e le tsa Botswana Tonight me ka go letlhe a re tsene mo go tsona re simolole ka kwa setlhoeng.
Setlhopha sa setšhaba sa Mabole se gapile dietsele di le 7 kwa kgaisanong ya Africa ya Zone 4 e neng e segaditswe kwa lefatsheng la Mozambique. Dietsele tseo e leng gauta le tse 2, silifera tse 2 le bronze di le 3. Di ra jalo gore lefatshe leno le feditse mo maemong a bobedi ka kakaretso mo kgaisanong e go neng go phadisana mafatshe a le 5 a rutlwe go le gontsi ka tshegofatso malepa. Mo dietseleng tseo tse 7 Kobamelo Molatlhegi le ke Obakeng Philip ba gapile dietsele tsa Gouta. Gift Modise le Kutlwano Sekhuto ba phamola tsa silifera fa Robin Modise Molokise Kwaipe le Tlhogonolo Makgolela ba dule ka tsa bronze. Petition ne le thatanyana mara mme re kgonne go le rona go itela sengwe gore ba tshameki ba rona ba ne ba kgona gore ba le babedi ba tse di-gold medal, ba le babedi ba tse di-silver, ba le bararo ba tse bronze. So gone mo e be go dira gore re tse overall position number 2. Mme ka gore ne re tse re ba di-boxer tse di sha tota tsa banana, but mme le di-coach kana technical team ne re itumeletse ka ba dirileng ka teng ka gore most of them ne la ntha tota ba nna le international game. Maduo a supa tokafalo fa go tshwantshangwa le ka fa setlhopha se se dirileng ka teng kwa kgaisano ya bofelo ya 2022 kwa lefatshe leno le neng la gapa seetsele sa Gauta se le 1, silifera tse 2 le tsa bronze di le 3. Nna ne le my second international fight, so ne ke na le experience ya gore go ntsang ko nte mara go ne go se motho go was last time ha ke ile ne ke sa wina. So this was my first win ke le konte. The host go le ba ga bona ba trainer tota cause ba bereka ha ba tshwanele rona go tarega ga matsatsi go training. Looking at the performance ka nentse ka teng on my side nna ne ke tla re ne go se thata ne go le motho fona etsa mo go leng teng ke tsa ke re change ka nna gale le gale go mo nentse ke struggle ka gone ga thaloganyo ke tsa ke re ke kgonne go dila le kganya teng go se ke yone ne le main focus ha ke ntse ke prepare la the tournament. So gona na ke go berekela technique, tactics and the fitness gape ana le teng mafatshe in terms of skill level ke tare ba ha godimo ga re ke ra re ope o kota se ba ha godimo ya nne go tala individual gore no o ta performa go ntse yang o ta ipakantse yang. Mo ditlotleng tse dingwe e ntse le kwa kgaisanong ya Zone 4 kwa Mozambique Kobamelo Molatlhegi o fetogile Ramabole yo gaisitseng mo kgaisanong e fa Thinda Tone a phamotse ya motsereganyi yo gaisitseng. Kgaisano eo e ne e tsenwe ke mafatshe a le 5 e leng a Seychelles, Lesotho, Eswatini le Botswana ga mmogo le ba tshegetsa kgaisano Mozambique. Tshegofatso Malepa, PTV Sport. Mo loetong la bone la go tswelela ba nonosa talente ya motshameko wa tennis go tswa kwa Moding ba lekgotla la Botswana Tennis Association ba tshegaditse kgaisano ya re ba bona ha kwa Phalape mafelo a beke e gantsi e akaretsa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase go itsone Sakeng ka dintlha. Kgaisano eo e neng e tshwere ko mabaleng a tennis a Botswana Police la sekolo sa Kgaswe e neng ngwekile batshameki ba dingwaga tse di ko tlase ga 18 go tswa mo dikarolong tse di farologaneng tsa Botswana mme ba gaisana ka fa tlase ga dikarolwana di le 3 tsa ba ko tlase ga dingwaga tse di le 10 ba ko tlase ga dingwaga di le 14 ga mmogo le ba ko tlase ga dingwaga tse di le 18. The objective of this tournament is to give young kids a platform to compete while they're still very young. Maikaelelo a kgaisano ke go neela batshameki ba bannye tšhono ya go gaisana ba sa le bannye ka go tshameka dikgaisano tsa monogae pele ba ka tsenelela dikgaisano tsa mafatshefatshe le go baakanyetsa kgaisano ya International Tennis Tournament e tla tshwarang monongwaga ko Gaborone. Before these kids start playing these international tournaments, they need to excel at this level. I came for the tournament to just win. As that was the first sport I got in. I didn't know it was this fun. Today is my first Botswana tournament. So I came here to succeed the medals. Kgaisano e tlhagolela tsela kgaisano ya mafatshefatshe e solofetseng go tshwara ko Gaborone monongwaga. Go itsone Sakeng, BTV Sport,
phalape. fa re tswelela mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics wa Bonathetso a re ba kgonne go tsenya semmuso ikopelo ya go tshegetsa dikgaisano tsa mabelo tsa World Athletics Relay tsa ngwaga o tlang. Thetso a re ba dirile tsotlhe tse di tlhokafalang mo ikopelong ya bone, mme o na le tshepo e tletseng ya gore ikopelo eo e tla atlega. Botswana ke tsaya ke ge la le ipuelelang ka ditiragatso tsa rona mo lebaleng. Ha ke go tsaya motlhalala ka ngwaga wa 2022 o tla go re Botswana nna mongwe wa mahatshe a neng a tlhophiwa the 6 panelists tse re di lebilwe gone gore re ka nna bangwe ba mahatshe a gaisitseng mererong ya mabelo ka ngwaga one yo. Re ga bona seo se boelela gape ka ngwaga wa 2023 mme la nna sa la re fentse mme ne re mangwe a mahatshe a neng a supa gore la tota lekgotla le tsamaisang mabelo a ka bophara being World Athletics le supa the confidence mo gore na gone go supa gore re mangwe a mahatshe a le gore a ka lejwa la se ka bophara le mahatshe a dirang sentle. Results really speak for us. So re rata gore re mo seemo se le gore Botswana re ka tshegetsa dikgaisano tse go diregile mo nakong e itile re tshaditse the Continental Tour le ha ne a parolwa ke medimo ngwaga o itia se ka gona go nna teng mme ela re tle re sepile gore re mangwe a mahatshe le re ka tshegetsa kgaisano ya selemo se se kana ka World Athletics place. So sa dio se ke lebelwang tla ke one the security gona gore a re la hatse le gore la aperetswe ke kagiso le thokgamo mme ha yo karabo ke le gore ke ba maruri re le hatse le gore na kagiso maga rona ga gona dintwa ga dikubetsano mara re sona stadium se se ka tshegetsang kgaisanyo re sona stadium se le gore se ka dirisa warm up track mme ka rabo ke bona gore nya di teng tseo ga di itshwenya re na le sa stadium le re mo ka gompieno e ka tsa ga dipaakanyo re na le gone re ka dirisa mabala a tshwana le bo la Gaborone tota le gore ke la UB la le gore re ka dirisa lekidi mme le lone le gore ka dirisiwa lo for warm up re na le dipatela re na le di-hotel tse le gore di-mall ditsela le ka tse di sentswe ke merwalela mme re dumela gore ke bo go ka baakanyegang so re na re tota re mo seemo se re ka re malala o city go ka tshegetsa selo sa kgaisano ya di-world race. Mme ka gore alo di boela ka tselentseng jalo re kgantsa motshameko o tsana ko eno wetso ke re a re boa re kopana kgatijana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla ba ke boa ke go dineela gape ka puo ya Seesemane mme ke re wetso tlhe ka sona sebaka a re boe re gakole ditlhogo gape. Banni ba Chobe ba amogetse tshwetso ya go tloswa ga dinako tsa go laola metsamao kwa kgorong ya diphologolo ya Sedudu Ngoma. Makansela a toropokgolo Gaborone ba kgoletswe tsibogo ya go thusa ba ba amegileng ka nako ya morwalela ba kgolwa ke ratoropo Motlaleng. Mo go tsamaya a sele Hamas e supa ka monona ha tsela Israele ba re ba tsulola tumelano ya peomoruma fatshe ka jana ba kganna dithuso tsa namolo kwa kgorong ya Gaza. Wa tsone le ka le go di fela nako ke one gangwe gape e ya bong e ya ere patile ka tselentseng yalo re tla bora kwa hela kwa go batepolo wa pi go utlwa ka maemo a bosa la modisa tharapana ga kole galalwa ga le ya go khosi a nna kagiso. Madume ba gaetso amogela seemo sa loape le setisedwa ke o bakeng Casper Mathak jaaka re santse re le mo pake ya pula lone e tsweletse ka go tshologa mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme e latelang ke e gatisitswe mo mosono ka nako ya boferobedi 70 le boferobedi kwa Nokaneng Animal Insemination 55 kwa Khumara Wildlife Camp 40 kwa Kaudone Primary School 12 kwa Metsimantsho Primary School 15 kwa Maun International Airport 10 kwa Tsau Primary School boferobedi kwa Tsetseng le Karakubis Primary School borataro kwa Pandamatenga Meteorological Station bone kwa Ngojane Animal Insemination boraro kwa Plateau Komana le Tsokotsa Primary School bobedi kwa KwaZungula Police Station
bongwe kwa dikgonnye primary school, Kasani International Airport ga mmogo le Suwa Junior Secondary School. Kwa Veda le gantsi Meteorological Station gone re gatisitse marothodi. Mme re lebelela setshwantsho sa loapi mo nako ya gompieno supa go santse go bonala dibata tsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mme ha re lebelela tsatsi la boraro re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe lefatshe leno ka bophara ka kgonagalo ya pula diphefolo dikgadima mo mafelong mongwe a dikgaolo tsa bokone ja kgaolo ya legare Chobe Nghabe gantsi Kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya Borwa. Ha re lebelela mo maphakele re solofetse gore go ikutlwa go le mogote kwa dikgaolong tsa bokone ja kgaolo ya legare ga mmogo le kgaolo ya Nghabe. Fa dikgaolo tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re solofetse gore go ikutlwa go le bothito ya magare ga 10 le boferobedi kwa Francistown go yeng kwa 10 le boferabongwe kwa Gaborone. Mme ha re lebelela mo Sokologo re solofetse go ikutlwa go le bothito lefatshe leno ka bophara ba magare ga 27 le bosupa kwa Veda go yeng kwa 31 kwa Mahalape ga mmogo le kwa Kasane. Mme ha re lebelela ditoropo dingwe tsa SADC re solofetse gore ko Manzini, Maseru, Johannesburg le Upington be go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ka mogote wa 25 kwa Maseru. Kwa Gqeberha le Cape Town gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe go sena pula. Ha re lebelela ko Antananarivo, Beira le Lusaka re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe go sena pula. Fa ko Harare le Windhoek re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadimo ka mogote wa 31 kwa Beira. Ko Lusaka gone ka 20 le boferabopedi. Mme ha re lebelela ko Dar es Salaam le Luanda le gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe. Fa ko Blantyre le Kinshasa re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadimo. Ke gone go tshemone ke go tshwaretse go tswa dipolapi a nne boroko. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no to gender-based violence. It starts with you. How are you? Really, how are you?